Seni köptüğün biri kütüp жүрөбүз. Gel. Gel oy. Үйгө кир. Ушунун баары сага даярдалган. Бул азыктын баары улуу сөз. Шашпай отуруп же. Кел, ала кой. İç, iç koy. Ушунча эле жедиңби? Кап. Айтыла турган сөздүн четин эле уюп калбадыңбы? Мен Манастын жубайы Каныкей болом. Ал эми булар Айкөл Манас. Анын кырааны Алманбет. Жана акылман кеңешчиси Бакай бабам. Мындан нары муундан муунга уланып келген улуу сөздү даңазалап айтасың. Манастын жарлыгы кыргыздын барлыгы. Бул сөз көңүлүңө жат болсун. Айтаар сөзүң так болсун. Сыйкпай! Bir orunga tuğralay, kavırgası kayışıp, buğunu söz bolluğunda, aylasın tapmay solukunda, altın kılsal day doğru, asıgan jerekende, jaş buldu, sen bedey, jaratkanга жалынат, арғы кел, канигей, aylasın atты çapkando, tensi kел, kanigey, yürüsün atты çapkando, kölgögö çapkanın, sebede yanını bilgen o, on yegi, semmedey, atasında jer bolup, kalamangun ver bolup, aylanıp durgan onnubu, tensi kел, durganın, 자기네 가라 고쳐부 돌고도 아야 자초거든 아까랑 우리도 아다는 나고도 가닥가리 아무도 없어져 떠나있는 말 나한테 우방방하게 가야 жазуучунун окуусун окуйт. Башалайын. Карачалағым. Көзіңе ұштың ба? Бирок. Сен арбайсың, Карачалағым. Асырбай. Бекет даярда. Ок.